အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကတော့ဖတ်ထကြတော့ပြောလိုက်ပါပြီဘရာဇီးလူဒီခပတ်ကဘရာဇီးနိုင်ငံနဲ့သာဆိုင်တယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာပါရှိရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဘရာဇီးသားကျွန်တော်သားလေးဒီခပတ်ကိုကျွန်တော်သားလေးပါရမယ်ဆိုတာလေးပြောရင်တော့ပါတယ်သူကဒီပွဲကိုအရန်ဒီလာမဲ့ပွဲကိုဒီ Joshua Van နဲ့ပွဲမှာသူကအရန်ပဲဝမ်းမြောက်ကြောင်းဝမ်းသာကြောင်းပေါ့နော်ပြောမင်းတွေဖြစ်ပြောနေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလဲဆိုခုဒီ၄ရက်ပဲလိုတော့တယ်ဆိုတော့တော်တော်များများအားလုံးကအခုဒီ Joshua Van ကဘာမှပုံပြီးမှအားဆိုင်နေလဲဆိုရင် stand fight နဲ့Concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas ao meu lado, conto com a torcida de todo mundo do Brasil e vamos manter esse cinturão no Brasil. Estamos aqui terminando aqui o treino de segunda-feira, retocada final aí para chegar sábado melhor que nunca. Muito feliz de estar concretizando. Né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas ao meu lado, conto com a torcida de todo mundo do Brasil e vamos manter esse cinturão no Brasil. Estamos aqui terminando aqui o treino de segunda-feira, retocada final aí para chegar sábado melhor que nunca. Muito feliz de estar concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas ao meu lado, conto com a torcida de todo mundo do Brasil e vamos manter esse cinturão no Brasil. Estamos aqui terminando aqui o treino de segunda-feira, retocada final aí para chegar sábado melhor que nunca. Muito feliz de estar concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas ao meu lado, conto com a torcida de todo mundo do Brasil e vamos manter esse cinturão no Brasil. Estamos aqui terminando aqui o treino de segunda-feira, retocada final aí para chegar sábado melhor que nunca. Muito feliz de estar concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas ao meu lado, conto com a torcida de todo mundo do Brasil e vamos manter esse cinturão no Brasil. Estamos aqui terminando aqui o treino de segunda-feira, retocada final aí para chegar sábado melhor que nunca. Muito feliz de estar concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas ao meu lado, conto com a torcida de todo mundo do Brasil e vamos manter esse cinturão no Brasil. Estamos aqui terminando aqui o treino de segunda-feira, retocada final aí para chegar sábado melhor que nunca. Muito feliz de estar concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas ao meu lado, conto com a torcida de todo mundo do Brasil e vamos manter esse cinturão no Brasil. Estamos aqui terminando aqui o treino de segunda-feira, retocada final aí para chegar sábado melhor que nunca. Muito feliz de estar concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas ao meu lado, conto com a torcida de todo mundo do Brasil e vamos manter esse cinturão no Brasil. သူအကာအကွယ်လှုပ်ထားပြီးပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါလဲသူက easy နဲ့ကိုတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လဲသူတတ်နိုင်တဲ့လောက် plan ကနေချပြီးမှသူ့ကိုဆွဲဆောက်ဖို့တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါတယ် concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosas ao meu lado, conto com a torcida de todo mundo do Brasil e vamos manter esse cinturão no Brasil. Estamos aqui terminando aqui o treino de segunda-feira, retocada final aí para chegar sábado melhor que nunca. Muito feliz de estar concretizando, né, indo para minha quinta defesa de cinturão, muito importante. As pessoas maravilhosasဒီမရဘူးတဲ့ခွေရည်တွေအောင်ပွဲတွေကအခုတော်တော်ဒီ2025မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများရလာနေတာပေါ့နော်အကစားပွဲမှာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ပါလာတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့နေရာရလာတယ်
ဘယ်မှာသွားပြိုင်ပထမရလာတဲ့အကာနဲ့ပတ်သက်လည်းပထမရပြီးမှပြန်လာတဲ့ဟာတွေပြားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီနေ့2025မှာမြန်မာပြည်သားတွေတော်တော်လေးမျက်နှာပွင့်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆဆရရပေါ့ကွာဥပမာသူအကပြိုင်တာတို့ပြီးတော့ဒီကစားပွဲပြိုင်လို့တေးဥပီမှာသွားပြိုင်တာတို့ဘာတို့ညာတို့မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော်တော်လေးမျက်နှာတာရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဂျိုစီရမန်ကလည်းသူကကျွန်တော်ထင်ခမှန်ကြည့်တဲ့ရကတော့သူက2025ကမြန်မာပြည်သားတွေအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်မို့အောင်မြင်မှုတွေရရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့ကြောင့်သူလည်းအောင်မြင်မှုကိုရသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယူဆချက်မိုင်းလည်းမအောင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားအားလုံးအားပေးဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment ထဲမှာလည်းရေးပေးဦးတကယ်တော့ဘယ်သူနိုင်နေလဲ percentage ဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာတစ်ချက်လေး comment လေးရေးပြီးမှအားပေးသွားကြရအောင်ဆိုပြီးမှပြောရင်းနဲ့ဒီ moment ကိုချုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်လက်ပြီးအားပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပဲ see you